Sinjuri, il-wara nofsinhar it-tajjeb u nselmilkom u nilqakom għal dan għall-programm speċjali f'din għall-ġurnata speċjali u storika fejn fiha l-isqof Awċi, l-isqof emeritu tad-Dijoċesi Awġija se jiġi krejat kardinal flimkien ma' 12 oħra. It-tielet kardinal fl-istorja ta' pajjiżna u l-ewwel kardinal f'Għawdex. Iżda qabel xejn ejja naraw min hu Mario Grech. Monsignor Mario Grech ta' 62 sena se jsir it-tielet kardinal Malti u għattwielet il-Għawdex fl-20 ta' frar tal-1957. Ftit wara il-familja ta' Mario Grech imxiet tar-raħal ta' Kerċem fejn hawnhekk beda jattendi l-iskola tas-Sorijiet Karmelitani Tereżjani u l-iskola primarja ta' Kerċem. Imbagħad fl-1977 beda jistudja ġewwa l-iskola sekondarja tal-Gvern tar-Rabat Għawdex u kompla l-istudji tiegħu fit-teoloġija fis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. Grech ġie ordnat saċerdot fis-26 ta' Mejju tal-1984 mill-isqof Nikol Kawki. Dum Mario Grech intbat Ruma fejn hemmhekk kiseb id-dottorat fil-liġi kanonika mill-Università Pontifiċja ta' San Tumas ta' Aquino. Fi żmien li dam ġewwa Ruma, Dum Mario ħadem fil-kamp tal-liġi kanonika fit-Tribunali tal-Knisja. Lura f'Għawdex, Dum Mario Grech għal diversi snin kien uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tal-Knisja. Fl-1993 huwa nħatar vigarju ġudizzjali għat-Tribunal Ekleżjastiku ta' Għawdex, filwaqt li fl-istess perjodu huwa nħatar imħallef fit-Tribunal tal-Knisja f'Malta. Dum Mario kien imdaħħal fil-proċess għal beatifikazzjoni ta' Madre Margherita de Brincat li kienet il-fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu, kif ukoll fil-proċess ta' beatifikazzjoni ta' Monsignor Giuseppe De Piro li kien il-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Fl-2004, Dum Mario ħatar kappillan fil-parroċċja tal-Madonna ta' Sakkors u ta' San Girgorf ta' Kerċem Għawdex. Fis-26 ta' Novembru 2005, Dum Mario Grech ġie nominat mill-Papa Benedittu 16 bħala tmien isqof ta' Għawdex, fejn imbagħad fit-22 ta' Jannar 2006 saret il-konsagrazzjoni episkopali u l-ingress solenni ta' Monsignor Mario Grech. Huwa ġie konsagrat isqof mill-isqof Monsignor Nikol Kawki, assistit mill-Arċisqof ta' Malta Monsignor Giuseppe Merċieqa. Bħala isqof ta' Għawdex, Monsignor Mario Grech tkellem dwar diversi temi soċjali, fosthom huwa kien voċiferu kontra l-abbort u l-eutanazja, hekk kif appella sabiex tingħata l-kura meħtieġa lil kull persuna. Tkellem ukoll kontra l-abbużi u tkellem sabiex ma jiġux minsija l-minoranzi fis-soċjetà. Fit-2 Ottubru 2019, il-Papa Franġisku ħatar lil Monsignor Mario Grech bħala Pro-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet fejn beda jaħdem f'din il-kariga fil-Vatikan fis-16 ta' Settembru ta' din is-sena. Fl-4 ta' Lulju ta' din is-sena, il-Papa Franġisku ħatar lil Monsignor Grech f'kariga għolja oħra fis-Santa Sede, dik ta' membru fuq il-Kommissjoni Pontifiċja għal promozzjoni tal-għaqda fost l-insara. Nhar il-25 Ottubru mat-tokki ta' nofsinhar wara t-talba tal-Anġelus, il-Papa Franġisku ħabbar li Monsignor Mario Grech se jkun kreat kardinal flimkien ma' 12 kardinal ieħor. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Grech. Fl-ewwel kummenti ta' Monsignor Mario Grech ma' One News għalli permezz ta' din il-kariga l-ġdida huwa se jkollu impenn ieħor biex jgħix il-ħajja saċerdotali tiegħu fil-Knisja b'risq il-bniedem u biex il-komunjoni tal-Knisja tkompli tissaħħaħ. Inqis li dan huwa impenn ieħor biex ngħix il-vokazzjoni saċerdotali tiegħi fil-Knisja b'risq il-bnedmin. Faqda iktar mal-Papa Franġisku. Monsignor Mario Grech ġie msejjaħ l-ewwel fil-lista tal-Papa Franġisku li jfisser li fil-Konċistorju Monsignor Grech se jindirizza lill-Papa f'isem il-porporati l-ġodda. Raġel twajjeb u għomli li minn kappillan f'Kerċem għal-kardinal fil-Vatikan. Miegħi fl-istudio għandi 3 mistedni speċjali magħhom se niddiskutu analizzaw din il-ħatra f'dan il-jum speċjali l-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit, Patri Franġiskan Anton Farrugia kif ukoll il-kummentatur reliġjuż Filip Borċ. Inselmilkom. Qabel ma nibda bl-ewwel mistoqsija għalik Frank nixtieq niġbed dal-punt li minkejja li dan il-konċistorju huwa wieħed straordinarju qed jaħbad f'dan żmien differenti wkoll. Għalhekk Ruma imponiet ukoll restrizzjonijiet fuq il-kontinent Asjatiku għalhekk żewġ kardinati eletti ta' Brunei u tal-Filippini mhux se jkunu qed jistgħu jattendu b'mod fiżiku fil-Belt ta' Ruma fil-Vatikan. Frank,
Ftit aktar minn xahar ilu l-Papa ħareġ mill-Gallerija Tieqa tal-Vatikan u ħabbar 13 l-isem, wieħed minnhom huwa ta' Mario Grech l-Isqof Awċi. Iżda apparti li dan semmih f'din għall-lista, semmih l-ewwel wieħed. Forsi tgħidilna se jkun l-irwol ta' Mario Grech illum f'dal konċistorju importanti. Jiena kont qed nistenna konċistorju għax fl-aħħar ġimgħat kien hemm Marja ta' konċistorju Ruma ġifieri u tant kemm konċert dikinhar għamilt il-messaġġ tal-Angelus watch party fuq il-Facebook tiegħi ġifieri, il-Papa kien dirett jitkellem fuq dal-Kardinal Awċi dikinhar li ħabbru. Fih importanza li tkun l-ewwel wieħed, il-Papa jkun qisu qiegħed jagħti statement anke fejn ħajkun jaħdem Monsignor Grech. Monsignor Grech ħajkun is-Segretarju Ġenerali tiġa daħal fil-15 ta' Settembru fis-Sinodu tal-Isqiet. Però kull min ikun l-ewwel wieħed ħafna drabi kollu kariga importanti ħafna l-Vatikan, bħal meta pereżempju fl-1991 sar il-Kardinal Angelo Sodano kien l-ewwel fuq il-lista u l-Papa immedjatament sigħat wara ħattru is-Segretarju tal-Istat tiegħu wara li il-Kardinal Agostino Casaroli kien irreżenja minħabba li laħaq il-limitu tal-età pensjonabbli tagħhom li jkun wara s-sena tal-75 sena. Tajjeb ħafna, ħandur lejk Filip, Mario Grech apparti li se jkun krejat kardinal, se jkollu wkoll il-privileġġ li jivvota fil-konklavi, xi ħaġa li kif għadu kif semma wkoll l-ambaxxatur Malti ma kellux Prospero Grech. Jiena ma ngħidlux li huwa ħaġa grazzi tal-istedina. Ma ngħidlux li huwa privileġġ li se tivvota fil-konklavi. Ir-raġuni hi li ma li tinħatar kardinal awtomatikament inti għandek dritt anki jekk ma ssirx il-funzjoni tal-luna għal xi raġuni wara u jsir konklavi għada il-kardinali kollha anki dawk nominati ikollhom id-dritt li jivvutaw. Ovvjament kien matul is-snin l-ewwel ħaġa sinod għaw l-istorja tal-konċistorji, l-istorja tal-kulleġġ tal-kardinali ilha tevolvi sekli sħaħ. Sakemm ftit ta' snin ilu, madwar 20 sena ilu, ġie deċiż illi l-numru ta' kardinali jkunu ta' 120 massimu illi jidħlu. Però il-papeti li ġew wara Pawlu VI kemm Papa Luċjani, Papa Giovanni Pawlu l-ewwel, Papa Giovanni Pawlu II, Papa Benedittu u anke dan il-Papa ma tantx imxew ma dik ir-regola ta' 120. Però jaħtru kardinali dawk illi fil-fema tagħhom huma saċerdoti huma isqifijiet illi għandhom valur, għandhom erf, għandhom kapaċità li jmexxu mhux biss il-merħla ma jkunu ta' eżempju għal isqifijiet oħra. Jistgħu jaħtru kardinali wkoll lil dawk illi matul is-snin taw kontribut lill-Knisja jew fil-qasam tal-erf, jew fil-qasam tas-servizz pastorali, jew fil-missjonijiet, u jista' jaħtar anke saċerdoti fil-fatt li qas ikunu għadhom saru isqifijiet. Bħal f'dal-każ, pereżempju, għandna wieħed il-Kardinal il-Patri Franġiskan Raniero Cantalla Messa li għatir tisir issa ordnat konsagrat isqof. Però hemm il-kardinali kien ġie deċiż ukoll illi dawk li għalqu 80 sena ma jkunux jistgħu jieħdu sem fil-konklavi. Meta ngħidu jieħdu sem fil-konklavi il-kardinali ma jidħlux blista ta' 4-5 kandidati illi jridu jivvotaw għalihom. Fil-bidunet jidħlu kull wieħed huwa liberu li jivvota u jażel il-min iridu. Għalhekk fil-fatt li jkollna id-daħna sewda diversi drabi ma finalment tkun id-daħna l-bajda, għaliex fil-bidu jibdew ma jkunx hemm, però tkun indikattiva wkoll fil-konklavi illi jkollok diġà indikazzjoni fejn tkun sejra l-għażla tal-kardinali l-oħrajn. Però hawnhekk allura nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, il-Kardinal Mario Grech huwa wieħed mill-kardinali eletturi u qegħdin nitkellmu fuq saċerdot pjuttost żagħżugħ għaż-żminijiet tal-lum, meta ngħidu anzjanità ta' 63 sena għad fadallu ħafna qudiemu fil-kariga tiegħu bħala kardinal. Però jkollok ukoll
oħrajn li mhumiex. U ħafna drabi dak ikun għall-unur, forma ta' rikonoxxenza, forma ta' apprezzament, forma ta' arfin tal-Papa lil dawn il-persuni li jkunu ħadmu matul is-snin. Ikollok ukoll kardinali li jistgħu jkunu antikament kienu jkunu ċertu bliet fejn hemm l-arċisqof, ikun l-arċisqof tal-post, awtomatikament isir kardinal. Dan il-Papa fost oħrajn, iktar minn oħrajn, biddel ħafna din is-sitwazzjoni. Attwalment, pereżempju, l-arċisqof ta' Siena li qatt ma kien kardinali s-soltu, darba nħatar kardinali. U Turin m'għandhomx kardinali. M'għandhomx kardinali. Dal-Papa qed naraw li huwa Papa li m'għaddejja jieħu ċertu passi minn papiet ta' qablu forsi kif taraw din il-Papa anke din f'dan għall-konċistorju deċida li jżid il-kulleġġ tal-kardinali. Ma kienx l-ewwel wieħed. Bħalissa il-kulleġġ tal-kardinali tal-eletturi għax b'kollox hemm 229. Imma 128 għandhom dritt tal-vot, jiġifieri hemm 8 Wieħed minnhom Mario. Mhuwiex l-iktar, għax fl-2001 meta il-Papa Giovanni Paolo II kien għamel l-ikbar konċistorju, 43 kardinal f'daqqa. Dakinhar it-tetto kien tela għal 143. Jiġifieri ma jiqpgħux jitellaw dan numru għax loġistikament il-Kappella Sistina ma tiflaħx iktar. Dawk l-imwejjed kif ilestuha biex ikun hemm kardinal ix-ċampla tweħed dejn ieħor, inkella jitilfu dik Fuq nota l-aħħar waħda li qal Filip, irrid ngħid li l-kardinal tagħna mhux l-ewwel wieħed li dieħel fil-konklavi, għax kien hemm Fabrizio Xebera Testa Ferrata u vvota 3 darbiet fl-1823 meta ġie elett Leo XII, fl-1829 meta ġie elett il-kardinal Papa Pio VIII, u mbagħad kien hemm konklavi bej Diċembru tat-30 sa frar tat-31 tal-1831, meta kien ġie elett Gregorju 16. Qabel ma ngħaddi għalik, Patri, dejjem nisemgħu il-kelma kardinal, naraw il-kardinal libes l-aħmar iżda ħafna nies forsi ma jkunux jafu x'simboli hemm wara dan. Ser ngħaddu issa għal servizz ħejjem il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan. X'inhu kardinal? Il-kardinal l-ogħla dinjità ekleżjastika fil-Knisja Kattolika Apostolika Rumana u inferjuri biss għall-irwol tal-Papa, is-suċċessur ta' Pietru fuq din l-art. Il-kardinal huwa dak il-prelat l-aktar viċin u konsulent tal-Papa fl-Gvernal tal-Kurja Rumana u tal-Knisja Universali. Xogħol ieħor fundamentali tal-kardinali huwa li jivvutaw għas-suċċessur ta' Pietru, il-Prinċep tal-Apostli, jew anke jiġu eletti huma għal dan l-uffiċċju. Huma l-kardinali fl-età ta' anqas minn 80 sena illi jistgħu jipparteċipaw u jivvutaw fil-konklavi u jeleġġu Papa. Il-kardinali jilbsu l-kulur aħmar għaliex l-aħmar huwa sempliċi ħafna. Il-fatt li l-kardinal jilbes l-aħmar jiġifieri li jkun dispost li jagħti ħajtu fil-martirju u għalhekk l-aħmar jiġifieri martri sabiex jiddefendi l-Knisja u l-Papa għall-imħabba lejn il-Knisja. Il-kelma kardinal ġejja mill-kelma Latina cardo li tfisser ċentru jew punt ta' riferiment. Għal-bidu din kienet tintuża biss għal presbiteru li jkun inkarigat fi Knisja Episkopali fid-djoċeżi. Iżda imbagħad din bdiet tiġi applikata għal kleru u presbiteri ta' Ruma li kienu iċ-ċentru mhux tad-djoċeżi iżda tal-Knisja Universali. Wieħed isib il-kardinalat bħala istituzzjoni sa mir-4 seklu wara Kristu, fi żmien il-pontifikat tal-Papa San Silvestru l-Ewwel. L-istess Papa li mexxa l-Konċilju ta' Niċea kif ukoll illi kien l-istess suċċessur ta' Pietru, illi tal permess lill-Imperatur Kostantinu biex jibda jibni l-bażiliċi l-kbar f'Ruma fosthom dik ta' San Pietru fuq il-Kolle Vatikane. Il-kulleġġ tal-kardinali hu maqsum fi 3 ordnijiet: il-kardinali Jisfijiet, il-kardinali Presbiteri kif ukoll il-kardinali Djakni. Dawn l-ordnijiet jirriflettu t-3 gradi tal-ministeri, jiġifieri is-sakramenti tal-ordni, id-djakonat, il-presbiterat u l-episkopat. Għalhekk jirriflettu s-sagrament tal-ordni illi riedu u bnieh Kristu. Dan ifisser illi il-kardinali Jisfijiet jirrappreżentaw l-isqfijiet kollha tad-dinja. Il-kardinali presbiteri jirrappreżentaw lis-saċerdoti kollha tad-dinja, filwaqt li l-kardinali Djakni jirrappreżentaw lid-djakni kollha tad-dinja. Patri Anton, kif konnet nisemgħu wkoll li kif inhu mqassam il-kulleġġ tal-kardinali, iżda Mario Grech se jkun kif konnet nitkellmu
kardinal diaknu, forsi tispjegana naqra fuq dan, kif jinħadem dan għal-kulleġġ u kif xajkun ukoll ir-rwol ta' Mario. Kif smajna fil-feature, il-kulleġġ tal-kardinali jinqasam fit-tlieta, il-kardinali sqfijiet, il-kardinali presbiteri u il-kardinali diakni. L-isqfijiet tingħatalhom waħda mill-knejjes l-iktar importanti ta' Ruma għaliex tajjeb ngħidu l-kulleġġ tal-kardinali jirrappreżenta il-kleru ta' Ruma. U għalhekk jinqasmu fi sqfijiet presbiteri u diakni. Issa l-isqfijiet tingħatalhom waħda mill-iktar knejjes importanti ta' Ruma. Imbagħad hemm knejjes li għandhom titlu presbiterali u mbagħad hemm id-djakoniji. U l-isqof Mario Grech, il-kardinal il-ġdid, ser tingħatalu waħda minn dawn il-djakoniji. Antikament ġieli konna naraw żewġ kardinali li b'sin ta' djakni assistu l-Papa għaliex bil-libsa propju ta' djaknija dalmatika. Għaliex antikament id-djakni kif għadhom sal-lum huma dawk li jassistu l-isqof. Allura ġieli konna naraw l-Papa assistejt minn żewġ kardinali li b'sin ta' djakni. Tajjeb ħafna. Qabel qed jgħidu qabel ma nkomplu bid-diskussjoni tagħna se naqdu għal waqfa qasira u bqgħu magħna. OSS dejjem speċjalizzaw f'prodotti komdi għas-saħħa tiegħek. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex memory u water gel toppers fuq iż-żewġ naħat. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. ċempelissa fuq 21347 122 jew 3 għal Malta, 21561 għal Għawdex. See you at OSS. Bye! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. Get ready to experience something spectacular. The Malta Magical Illuminated Trail, in collaboration with the Malta Community Chest Fund Foundation. An amazing drive-through experience in the safety of your own car, with hundreds of lantern structures, shimmering light tunnels, and much more at Jampula Fields. Limited tickets available from illuminatedtrailmalta.com. Black Friday għand Paulson ta' Zejtun. Zanussi dehumidifier, silenzjużu b'diversi funzjonijiet. Prezz speċjali €195. Offerta għal Black Friday sal-aħħar ta' Novembru. Paulson ta' Zejtun. Blaqwa offerti għal Black Friday. There's a place that can be born out from our dreams. Come along with me into a world unknown. Colors come alive and darkness turns to light. Come and follow me into the great unknown. -3, the place to be this Black Friday week. Up to 75% off your favorite brands, including Inglot, perfumes and more, Charles & Ron, Gilda, and Rom's Boutique. -3, the place to be. Sinjuri, merħba lura u nfakkarkom li taraw xandira speċjali fil-jum li fih l-isqof emeritu ta' Djoċesi Awċija Mario Grech se jiġi kreat kardinal.
Kif konna edin nitkellmu ftit tal-minuti ilu Mario Grech appartu l-huwa kardinal, se jsir kardinal, kien ukoll huwa wkoll segretarju tas-Sinodu tal-Isfijiet. Forsi xi ħadd minnkom Frank tispjega dan se jkun ifisser għal Mario jekk fil-futur jiġi biex imur f'konklavi. Issa, il-Sinodu tal-Isfijiet jaħdem mod ieħor. Għax il-prefetti s-soltu jisiru kardinali, imma din hemm eċċezzjoni, għax hu s-segretarju ġenerali mhux il-prefett. Għax il-president tas-Sinodu tal-Isfijiet mhu ħadd fil-Papa. Jiġifieri kull sinodu mhux Monsignor Mario Grech ikun qiegħed jippresedih, imma l-Papa nnifsu. Tajjeb, ngħidu Frank ukoll li il-Sinodu tal-Isfijiet ingħata ħafna importanza minn żmien li twaqqaf fl-1965. Kif spiċċa l-konċilju, għax kien hemm ix-xewqa il-kardinali u l-isqfijiet madwar id-dinja kienu jiltaqgħu fil-konċilju u ħassew il-bżonn illi jibqgħu jiltaqgħu aktar spiss, forsi mhux fl-eluf tagħhom imma fil-mijiet tagħhom rappreżentanza minn kull diyoċesi jew kellha minn kull kontinent jew provinċja. U il-Vatikan meta ngħidu l-Kurja Rumana li huwa il-Gvern tal-Knisja Universali għandu 19 il-kongregazzjoni, nistgħu ngħidulhom fi kliem aktar like ministeri. U ma hemm diversi kummissjonijiet pontifiċi li jmexxu. Kollha kemm huma għandhom il-prefett tagħhom ikun il-kardinal u s-segretarju tal-kongregazzjoni. F'del każ tas-Sinodu kif kien qed jgħid Franki, għandek li l-Papa huwa l-prefett il-kbir tas-Sinodu tal-Isfijiet, is-segretarju ġenerali jiġifieri iktar minn kull segretarju ieħor f'kull kongregazzjoni għandu aċċess dirett u konnessjoni diretta mal-Papa. Naħseb li dal-Papa l-iktar li qed jipprova jeleva u jagħti importanza lis-Sinodu tal-Isfijiet fid-dinja li qed ngħixu fiha. U li nista' ngħidlek hu li s-Sinodu tal-Isfijiet s'issa kellu 6 segretarji ġenerali. Monsignor Mario Grech biss dieħel kardinal fil-bidu, għax il-kardinal Baldisseri vera kien daħal fil-bidu, imma ma kienx għalhekk, kien diġà sar kardinal, kien segretarju tal-kongregazzjoni tal-Isfijiet. U l-kongregazzjoni tal-Isfijiet, is-segretarju tagħha, jidħol għall-konklavi. U il-kardinal Baldisseri kien is-segretarju tal-konklavi. Issa hemm prassi tradizzjonali. Dal-Papa neħħa ħafna tradizzjonijiet, imma dak iż-żmien kien għadu l-ewwel wieħed u di tradizzjoni rrispetta. Li meta jinża minn kardinal, il-Papa elett kien jekk id-żukket tal-aħmar imur fuq is-segretarju tal-konklavi u dak il-ħin stess ikun diġà ħatru kardinal. Għad-dinja ħadd ma jkun jaf, ikun impektore. Imma mbagħad iħabbru fl-ewwel konċistorju tiegħu. Min 6 kien Monsignor Grech li daħalek. Kien hemm 3 oħra biex jirringrazzjawhom tawhom il-kardinalat meta spiċċaw minn segretarja ġenerali u kien hemm ieħor Monsignor Nikola Eterovic, Sloven, li ma sarx kardinal u batuh nunzju Berlin. Bħalissa qed iservi Berlin. Ser naddu issa l-intervista esklusiva dal-istazzjon Marzar ir-raħal sieket ta' Kerċem fejn tgħix il-familja u l-aħwa ta' Mario Grech u hemmhekk iltqajna mommu Stella u missieru George naraw. Sirna nafu dak kien il-ħadd, riġna ftit bil-karozza, bat aħna u ġejjin it-tifel irċieva telefon, ċempilluh, għallu isma' għallu ċempilli Mario minn Ruma. Għalli qdi jgħidu sema li ju sar kardinal. Għallu, qed jgħidli biex insaqsik tara u ġveru. Għall imbagħad kan beda jċempel da kull-ieħor, asla beda jċempel għax brebu deħlin il-messaġġi. Għalli ma veru ta' għalli għara ġdeħlin messaġġi. Ma ta' sekk. Ir-reazzjoni tagħna kienet meta qed tisma' dik l-aħbar u li hu veru li l-Papa ħatru bħala kardinal, x'tista' taħseb? X'tista' taħseb fil-familja ħajkonna Mario ta' grazzja kbira minn kappellan sar minn isqof issa sar kardinal. Jiena nista' ngħid li meta kont għaddi fil-pulizija jien. U ġien assis fuqi għalli isma' George għandi bżonn ninkellmek. Għatlu għajli. Għalli ħantik aħbar għalli ma nafx pjaċir bija.
Għalli it-tifel tijek għalla kaj kompli għal-qassix. Din issa ġatta kemm il-darba u ma nixbax ngħidha li meta jieħu din il-kariga dejjem li ħajamel jagħmlu għar-rieda talla u għal-ġid tal-erbieħ u jibqa' dak li hu. Din l-intervista tixet ukoll kemm Mario Grech twieled familja reliġjuża u anke umli. Patri Anton, fil-ħidma tiegħu anke bħala isqof ta' djoċesi Awċija rajna li Mario Grech dejjem żamm in-naħa li anke xi kultant f'ċertu sitwazzjoni tiżomm in-naħa li jibqa' siket. Forsi int kif tarawha il-ħidma ta' Mario Grech tul is-snin tiegħu bħala kap ta' djoċesi Awċija? Ma nafx kemm tista' tgħid li kien sieket, ħanejdu hekk għax pjuttost kien voċiferu jiġifieri kemm da misqof. Tkellem ħafna u anke kellu aċċenn għal dawk li huma problemi soċjali. Jiġifieri ma tkellimx biex ngħidu hekk fl-arja, jew ngħidu aħna b'mod li n-nies ma tifhmux. Jiġifieri naħseb li kellu kelma li laqtet lin-nies mill-qrib għaliex kien jitkellem b'mod dirett. U daka n-nies tapprezzah, jiġifieri mhux biss dawk li jiġu l-Knisja, anke dawk li forsi ma tantx huma midħla tal-Knisja jew nkella jħossuhom b'xi mod il-bogħod mill-Knisja. Meta l-isqof jitkellem b'dan il-mod, jirnexxielu allura jinterpella anke dawk li mhumiex biex ngħidu hekk ta' ġewwa. U dina naħseb hija fil-linja tal-Papa Franġisku li jrid Knisja li toħroġ, li ma tingħalaqx fiha nfisha imma li tilħaq lil kulħadd speċjalment lil dawk li huma fit-tarf tas-soċjetà. Fil-fatt inkompli eżatt ma li qed jgħid Fader Anton. Niftakru illi forsi waħda mill-ewwel deriet ta' Mario Grech, Monsignor Mario Grech isqof ta' Għawdex, meta jkun hemm il-rotazzjoni il-Konferenza Episkopali Maltija magħmula mill-Arċisqof ta' Malta u l-Isqof ta' Għawdex u l-isqfijiet li jkunu qegħdin jgħinuhom f'dal-każ il-Vikarju Ġenerali ta' Malta. U kien is-sena 2015 meta Mario Grech inserta qiegħed u l-President tal-Knisja Episkopali Maltija, tal-Konferenza Episkopali. U kien tela huwa s-sinodu u s-sinodu kellu bħala suġġett il-familja. Il-familja fil-Knisja u fid-dinja kontemporanja l-klim ta' żmienna Vordini. U kulħadd jaf li l-natura tal-familja nbidlet ħafna. Mario Grech dakinhar kien ħasem attiv f'dak is-sinodu tkellem. Probabilment ma nafx jiena dejjem jgħidlu kontettilu meta kont intervistajtu xi xarejn 3 xhur ilu għall-Gazzetta. It-torċa kontatlu probabilment dik nhar il-Papa ħagrazzja miegħek jew impressjonajtu għalli nżommu saqajna mal-art ta' raġelum li l-jum. L-umiltà tiegħu dejjem għalli nżommu saqajna mal-art. Qed li probabilment dik nhar kienet oġobtu. U probabilment baqa' jħares leħ tantu hekk li dik nhar Mario Grech norbot ma li kien qed jgħid Fader Anton. Meta ġie lura Malta, konna nafuh dik wieħed mill-aktar predikaturi voċiferi kontra dħul tad-divorzju f'Malta. Meta ġie lura dakinhar ma qalx id-divorzju tajjeb, imma qal ħaġa importanti ħafna, kien pass kuraġġuż ħafna li kien qal illi u jien qedlu kont konverti dakinhar ikkonvertej. Għax qal allura għaliex inti koppja divorzjata, jonkra persuna divorzjata, jew familja magħmula minn nies divorzjati, il-Knisja da tagħlaq il-bibien u għandha tagħlaq qalba għalikom. Qalu wkoll u uliedkom, allura dawk mhumiex li talla wkoll, ma f'da sens tkellem. Il-kunċett tas-salva uomo. Iva, eżatt. Kien taf' kunċett tas-salva uomo dikinhar, imma hemmhekk wera kemm hu bniedem illi verament qiegħed jgħix mal-familji, saqajh mal-art, qiegħed jisma' qed isegwi. Mhux sempliċement id-dottrina biss, imma d-dottrina kif għandha tkun applikabbli għaż-żminijiet kontemporani, għaż-żminijiet tal-lum. Rridu ngħidu li meta il-Papa jażel kardinal, jażel lil dak u lil ieħor bħala kollaboraturi mill-qrib tiegħu. U rridu naraw din l-għażla li hu għamel ta' l-Isqof Mario Grech. Jiġifieri f'dan id-dawl
Għaliex naturalment Filip qal imma huwa fatt żgur li ħalla impatt fuq il-Papa, jiġifieri meta semgħu jitkellem, jiġifieri fis-sinodu dwar il-familja. U iktar fil-pożizzjoni li taħ bħala segretarju ġenerali tas-sinodu tal-Isqfijiet. Jiġifieri rridu naraw din il-ħatra u f'dan id-dawl fis-sens li hu sab fih kollaboratur tal-ħsieb tiegħu. Jiġifieri. U għalhekk il-kardinal, meta għandek il-kardinal, il-Papa jaħtar kardinali dawk li huma più o meno tal-ħsieb tiegħu, jew il-linja li jrid jagħtihu fit-tmexxija tal-Knisja. Ħafna jgħidu li l-Papa meta jasal il-kardinali iħalli impronta tiegħu anke wara. Anki għaliex għall-konklavi mbagħad ikun hemm aktar ċans illi jista' jkun elett xi ħadd illi diġà qiegħed f'dik il-linja fehem li l-Papa u kollabora mill-qrib mal-Papa li allura li jkun ħallina. Anka l-aħħar ħaġa fuq din nota, anka Monsignor Mario Grech beda jitkellem hekk fi żmien li f'Ruma kien hemm dak l-ambjent qiebes tad-dubja ta' dawk l-erba' kardinali, ġifieri. Iva. Ukoll. Ġifieri anke li l-Papa sab minnu sosten. U rridu ngħidu li din il-kariga li mhux ta' kardinal qed ngħidu ta' segretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Mhijiex pożizzjoni faċli għaliex inti ħassib ruħek fejn hemm diversi kurrenti. Jiġifieri fejn l-Isqfijiet minn mad-dinja għandhom idea differenti u xogħol is-segretarju huwa proprju dak li jġib il kulħadd flimkien. Wara kollox dan huwa x-xogħol tas-Sinodu li kulħadd jitkellem imma trid iġġib il-kulħadd flimkien. Tajjeb ngħidu wkoll li jsiru sinodi għal tapposta waħda mill-assembleji speċjali li jsiru tas-sinodu. Meta il-Papa jew l-Isqfijiet il-Knisja tħoss il-bżonn illi tagħmel wieħed partikolari għal żona partikolari. L-Amerika Latina, l-Asja, l-Oċeania, l-Ewropa. Kienet. U interessanti wkoll li ngħidu li għalkemm is-sinodu m'għandux il-poter deliberattiv li jiddeċidi imma għandu status ta' il-Papa jikkonsulta miegħu jew ħsieb tagħhom, saret kważi tradizzjoni issa, ma' prassi. Illi ftit wara li spiċċa s-sinodu u jiġi konkluż b'dokument ta' konsultazzjoni, il-Papa joħroġ jew b'xi enċiklika, jew nkella b'xi eżortazzjoni li tkun ibbażata fuq dak id-dokument finali li jkunu qabru fuq l-isfijiet kollha. Il-kej fisser ir-rabta kbira, il-kunċett tal-konsultazzjoni anke fejn il-Papa jista' jaġixxi għadu, imma le jikkonsulta maħutu fil-Veskovat. Ekku, nixtieq infakkar li s-semmija li minn hawn nofsi oħra l-ħabta tal-erba' se nkunu qed innaqdu dirett mal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan f'Ruma fejn se nuru wkoll b'mod dirett il-konċistorju fejn fih Mario Grech flimkien ma' 12 oħra se jiġu krejati kardinal. Nixtieq issa li ngħaddu għall-intervista maħut Mario Grech d-darba. Ma rridniex nemnu, imma imbagħad ximdew deħlin il-messaġġi u telefonati minn nies aċċettajna li l-aħbar li hija sar kardinal. Aħadna pjaċiri għaliex apparti u onuralih, onuralina bħala familja u wizjet onural pajjiżna. Kif tajt minn maħija, nara t-telefon idoq u kienet Sister Elsa tal-Salesiani u din hija sister viċin tagħna ħafna u kienet u l-komunità tagħha illi tawna l-aħbar li il-mama u l-papa għaliex imbagħad bdew jgħidulna iva għadna kif smajna l-Papa jinnominaħ u personalment waqt l-Angelus u ovvjament jiena dak il-ħin waqaft bil-karozza u għadna din hija l-verità u xu. Matul iż-żmien hija bl-istudju li kien jistudja bla għal tiegħu u b'saqaħ mal-art dejjem laħaq postijiet wieħed ogħla mill-ieħor bil-ħidma tiegħu, bl-għaqal tiegħu, u għax dejjem akkusta rispett mingħand min kien dejjem fuqu. Ta' min isemmi li l-isqof emeritu ta' Dioċesi Awċija Mario Grech ħalla warah fi Dioċesi Awċija 106 saċerdoti warah.
biċċa minnhom ukoll qegħdin fil-missjoni, biċċa qegħdin jistudjaw ukoll f'Ruma fil-Vatikan. Forsi Patri Anton, kif konnet nitkellmu ftit tal-ħin ilu, edna li dan mhuwiex konċistorju, li l-konċistorju isiru ħafna drabi, ma dan huwa wieħed straordinarju. Forsi tispjega li semmija, forsi kif jaħdem konċistorju? Il-konċistorju, għax l-kelma tista' tinstema' xi ftit bombastika, hija l-laqa tal-Papa mal-Kardinali. U kif ittajjeb inti isiru ħafna anke jekk ma jkunx hemm preżenti l-Kardinali kollha, għax iridu ngħidu li l-Kardinali mhumiex kollha residenti Ruma. L-Isqof Mario Grech se jkun residenti Ruma, imma hemm diversi kardinali li huma saqfijiet fid-djoċeżijiet barra minn Ruma, u allura dawn ma jkunux preżenti għal kull konċistorju li jsir. Dan il-konċistorju huwa speċjali għaliex fih il-Papa ser jaħtar dawn il-kardinali l-ġodda. Imma mbagħad jista' jkun hemm konċistorju oħra speċjali li fihom il-Papa isejjaħ jekk ikun hemm bżonn il-kardinali anke minn barra il-belt ta' Ruma. Ma li jagħmel dan il-konċistorju speċjali huwa propju din l-għażla. L-għażla dejjem issir, jiġifieri ħallija li l-Papa jħabbarhom qabel, imma dan il-konċistorju jagħmluha speċjali għaliex fih jiġu magħżula il-kardinali ġodda. Tajb, qabel ma nkomplu id-diskussjoni qed jgħidu li naqfu għal waqfa qasira b'qgħu magħna. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Wara 20 sena! 20 sena. U qatt ma gerger b'daru sidek. Kollu jgerger b'daru. Taf li inti saqqu, suppost tibdlu kull 8 snin. Xi spiża? Spiża? Ma jekk tmur għand Silvia Bażar le, għax is-saqqiet tagħhom jibdew minn 75 euro biss. Memory Orthopedic, Semi Orthopedic, mur, ippruvaħ. ċempelissa lil Silvia Bażar fuq 21666-488. Tibqax issofri b'darek għal xejn. Il-ħass aħdar, il-ħass aħmar, l-indifja, il-kaboċċi, l-ispinaċi, iċ-ċerri tomato u ħafna ħaxix frisk ieħor jasal għandna direttament mill-lid ħabbrika tal-bidwi. M'hemmx staġuni, xemx u xita, issibu dejjem. Il-ħaxix huwa bażi ta' dieta bilanċjata u sana li joffri sors qawwi ta' nutrizzjoni u vitamini. Għażel il-blin, għażel il-frisk. It's Black Friday week at Inglot. The biggest sale ever over 7 days. Up to 75% off on your favourite cosmetic brand. Lipsticks from €1.99. What are you waiting for? Inglot, the largest colour collection in the world. Sinjuri, merħba allura, nfakkarkom li bħalissa taraw xandira speċjali fil-jum li fih Mario Grech, l-Isqof Emeritu ta' Djoċesi Awġija, se jiġi krejat kardinal. Mana fl-istudio permezz ta' Skype ingħaqad Dun George Dalli. Dun George, insellimlek. Insellim lilek il-Filip u anka l-Fader u anka l-ambasċatur li għandek hemmhekk u t-telespettaturi u s-semmija kollha ħabib.
Dun George, ftit minuti qabel ma lil Mario Grech nibdew nsejħulu eminenza x'se jiġi krejat kardinal. Forsi x'inhi r-reazzjoni tiegħek? L-ewwel reazzjoni hija ta' ferħ kbir. Ġifieri jiena ferħan ħafna li Mario mhux biss għax huwa Malti u huwa Awċi, imma anka għall-viżjoni tiegħu speċjalment li ħareġ meta kien qiegħed fis-sinodu propju tal-familja fl-2015 li hemmhekk il-Papa naħseb jien inġibet leħ u taħ din ir-responsabbiltà kbira ta' Segretarju Ġenerali tal-propju tas-sinodu. Importanti ħafna li jiena konvint li il-kliem li l-Papa kiteb fl-ittra personali lil Mario biex ma joħux din il-kardinalizzja bħala xi promozzjoni jew inkella xi dekorazzjoni. Naħseb Mario anka fit-trobbija tiegħu tisma' anke l-ġenituri tiegħu jitkellmu fit-trobbija tiegħu fl-umiltà tiegħu. Naħseb ħajoħodha kif talbu l-Papa li joħodha li huwa sempliċement servizz li jitlob minnu li jiftaħar aktar il-ħarsa tiegħu u qalbu għal Kristu Ġesu u għal Knisja. Jiena sinċerament nitloq l-ewwel nett nemmen li Mario bil-qawwa talla għandu il-kapaċitajiet kollha li jimxi f'din il-kariga importantissima u diffiċilissima li għandu għax li jinti tagħmel kuntatt mal-isfijiet u l-kardinali kollha tad-dinja mhijiex ċajta. Imma konvint ukoll li ħajkollu t-talb tal-familja tiegħu, it-talb tagħna l-ħbieb tiegħu kollha, it-talb anke tal-Knisja biex jagħmilha u jagħmilha tajjeb. Għax kif qalu anke dwar is-sinodu. Is-sinodu jista' jkun effettiv jekk ikun affettiv. L-ewwel irid ikun hemm l-għaqda. L-ewwel irid ikun hemm il-missjoni. U importanti li niftakru bħala Knisja il-kolleġjalità, l-bżonn tal-kolleġjalità tagħha. Meta il-qgħu minn hawn ftit ieħor ħajjin qara il-passaġġ tal-Vanġelu mill-Vanġelu ta' San Mark, meta ġabu Ġwanni rridu joqogħdu wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellok. Ġesu jgħidilhom fostkom m'għandux ikun hekk. Imma l-ikbar wieħed irid ikun il-qaddej tagħkom. U l-iktar ħaġa importanti mhux li tfittxu it-titli u l-ambizzjonijiet, imma l-iktar ħaġa importanti hija li tkun lest li tbati biex isservi u tħobb. Grazzi ħafna Dun George. Dun George semma żewġ punti importanti l-għaqda u l-multa xi ħaġa li il-karriera reliġjuża ta' Mario Grech kienet mibnija dejjem naraw anke jien niftakar minn esperjenzi personali dejjem qalilna biex insejħulu Dun Mario mhux eċċellenza bħala isqof. Indur lejkom kif konnet nitkellmu kif fil-bidu spjegaw wkoll l-ambaxxatur Frank Zammit. Mario Grech se jkollu ir-rwol importanti f'dan il-konċistorja kif se jindirizza u lill-Papa fismu fisem it-12 il-kardinal ieħor. Forsi x'qed tistennew li ħajjgħid illum? Frank. Jiena? Ikun ringrazzjament għax u jibda kif jidħol il-Papa u kif ipoġġi fuq is-sedja ta' Pietru fiċ-ċentru ta' San Pietru. L-ewwel ma jagħmel isellem lill-kardinali eletti, ġifieri l-kardinali li jkunu ħajtihom kollox it-tisi. Jsemmihom bisimhom. U jsemmihom bisimhom. Fil-pront iqum l-ewwel fil-lista u fismu u fisem sħabu jagħmel indirizz ta' ringrazzjament jirringrazzja l-Papa anka għall-fiduċja li jkun wera f'kull wieħed minnhom. Filip. Naturalment, diskors bħal dan kif qal Franki huwa diskors ta' ringrazzjament fisem il-kardinali l-oħrajn kollha eletti. Preżenti jkun hemm il-kardinali l-oħrajn li ilhom li ġew maħturin ikunu qegħdin hemmhekk ukoll. Però jiena nemmen illi fid-diskors segwejt tal-aħħar żewġ konċistori semmejt il-Kardinal Parolin u ieħor insejt minnu bħalissa. Fid-diskors ġeneralment insiex li ċ-ċeremonja fiha nnifisha hija l-att tal-ubbidjenza u lealtà lejn il-Papa wkoll, lejn il-Knisja, lejn il-Papa u lejn is-suċċessuri tiegħu. U allura hemm ir-rabta anki biċ-ċurkett.
Imma jien naħseb illi fid-diskors tiegħu jirringrazzjah u jirreferi wkoll għal din il-lealtà u l-ubidjenza lejn il-Papa. Jien naħseb ta' min jinnot anke fuq dak li qal Dun George l-għażla tal-Vanġelu. L-għażla tal-Vanġelu hija programmatika. Il-fatt li l-Papa rridu ngħidu li minħabba ċirkostanzi tal-pandemija din il-ċelebrazzjoni ġiet ridotta ħafna. Soltu jkun hemm l-ewwel qari, is-salm, it-tieni qari u l-Vanġelu. Darba hemm biss il-qari tal-Vanġelu u lanqas hemm omelija. Jiġifieri il-Papa mhux ser jikkummenta l-Vanġelu, ma naħseb l-għażla li jagħmel tal-Vanġelu hija programm fija nfisha. Nafu kemm il-skansom minn ħasla. Għax dejjem l-omelija tkun ħasla l-kardinal il-ġodda. Ma kellux bżonn ara l-Vanġelu ekku. Nafu kemm il-Papa huwa umli, kemm jinsisti li n-nies tal-Knisja jaħarbu il-karriera u jażlu li jkunu umli, u allura naħseb jiena l-għażla tal-Vanġelu hija programm ġa fija nfisha. U kol f'dal-konċistorju mhux ħajkun hemm preżenti diversi awtoritajiet li s-soltu jkun hemm preżenti, jkun hemm biss familjari nafu li telgħu ftit mill-familja ta' Mario Grech. Il-mexxejja tal-pajjiż jkunu hemm ifekru ġejn il-kardinali. Biex tgħidilna Franki. Pruvajna ġifri jiena bħala ambaxxatur il-korp diplomatiku ma mhux se jkun hemmhekk, kien hemm tentattivi wkoll biex ikun hemm membri mill-gvern sa l-livell tal-President ġifieri, imma u rew mal-ewwel il-proġett tagħhom se jkun sempliċi kemm jista' jkun biftit nies f'knisja kbira biex jeliminaw kull riskju ta' din il-pandemija li qegħdin ngħixu fiha. Is-soltu konċistoru huwa peġintri kbira fil-Knisja, ġifieri jiena ġieli kont hemm f'San Pietru fully booked. Ġieli jiena rajt madwar 20 konċistoru f'ħajti. Rajt ħafna konċistori fraħt mal-barranina xaħna qatt ma kellna kardinal Malti, meta kellna kardinal Malti ma stajniex immorru għalih. Fil-fatt l-ambasċatur qed isemmi din nota ta' ferħ. Kien hemm l-użanza ma' dawn il-konċistorji li l-għada, le mhux l-għada, dakinhar qudiesa le, imma wara l-konċistorju il-kardinali kienu jitferxu fil-Palazz Apostoliku. U n-nies kollha kulħadd jiġifieri m'hemmx fil-mistedni, kull min irid kien jista' jmur jifirħilhom. Jiġifieri pereżempju fis-Sala Nervi. Eżatt, il-Palazz Apostoliku huwa kbir hemm dawk is-swali u il-kardinali kienu joqogħdu hemmhekk jitferxu fil-palazz. Darba laqqas dik misessi. U qatt naraw il-konċistorji tal-Papa Franġisku qed jevolvu wkoll minn ċertu bombastiċità għal ħafna sempliċità. Jiena niftakar konċistorji pereżempju jdumu satej u nofs. Illum il-ġurnata il-konċistorju tas-sena l-oħra kien 55 minuta biss qassija. Ġifieri, imma mbagħad tittajt kollox, ġifieri kien hemm papiet li ġieli jagħmlu konċistorju bi 43 kardinal, hekk daħħa jqogħdu jitilgħu wieħed kull wieħed jagħmlu ġiex minuti qudiemu biex ilibishom l-affarijiet. U jgħidilhom kelma id-djakonija. L-abbraċċo mbagħad it-tannieqa fl-aħħar. Nixtieq li tispjegaw issa n-nies malli se naraw il-konċistorju kif se jkun imqassam, ġifieri dan naf li jkun hemm l-insinju wkoll ta' kardinal, kardinal huwa nistgħu ngħidu just a title fil-Knisja. L-insinji naraw il-berettina aħmar bi 3 ponots. Forti Frank tispjega kif mistenni jkun imqassam dan għal-konċistorju. Il-Papa ilibes iż-żukketto u l-berettin. Li jkunu ħomor. Mbagħad iċ-ċurkett, u mbagħad ikun hemm il-maestro dell-ċerimonja tal-Papa li huwa Guido Marini, Guido Marini, li tihom id-djakonija u t-titlu, ġifieri dak il-pergamena li fihom ikollhom it-titlu li ma' Knisja ħajkunu. Għax kull kardinal ikollu allotment ta' Knisja ġo Ruma. Anka jekk jiena il-Kardinal ta' Kuba, irid ikolli titlu ġo Ruma. Għax l-ewwel fil-bidu net il-Papa kien jiġi elett mill-qassisin ta' Ruma u wara ikun hemm l-approval ukoll il-konferma tan-nies li jinġabru. Allura hemm da simbolizmu bejn l-ewwel qassisin ta' Ruma li kienu jeleġġu l-Papa mal-kardinali tal-lum. Allura l-kardinali ġejjin minn fejn ġejjin mill-erba' tirjieq tad-dinja, jiena taw Knisja b'titlu. Ma jkunu jagħmlu xejn, forsi l-iktar, forsi darba kull 3 snin imorru jagħmlu qudiesa fiha. Wara jkun hemm l-ingress ukoll wara li jiena taw it-titlu. Marjox
x'knisja se jkun Sejnata diakonija, però ma jingħat issa. Dan iċ-ċertifikat li ħaġa oħra, il-kardinali diakni li huma l-Ministri tal-Papa fil-Kurja Rumana ma jibqgħux diakni wara 10 snin. Il-liġi kanonika hemm proċess li wara 10 snin bħala kardinal diaknu, il-kardinal jikteb lil papa u l-Papa jeleġġi għal-kardinal presbiteru mbagħad. Ġifieri Mario mhux ħajkun kardinal ta' Malta iżda kardinal. Le. Kardinal mhijiex kardinal. L-isqof il-missjoni Mario Grek, il-missjoni tiegħu bħala isqof għalqet spiċċat bħala isqof ta' Għawdex, isqof dioċesan. Jibqa' isqof u issa sar kardinal ukoll. Però mhuwiex l-isqof ta' Għawdex jew l-isqof ta' Malta jew l-isqof ta' Venezia. Issa hemm kardinali li jkunu fijiet ta' xi belt. Iva. Dawk huma il-kardinali tal-ordni tal-presbiteri li huma imexxu l-ikbar bliet madwar id-dinja. Issa, il-kardinali diakni, wara 10 snin jaħdmu bħala kardinali diakni, hemm dritt fil-liġi kanonika li jiktbu l-Papa u jsiru kardinali presbiteri. Però dawn huma sempliċement titli, għaliex iridu ngħidu li l-kardinalat mhuwiex ċelebrazzjoni sakramentali, m'hemm sakrament. Jiġifieri jista' jkun hemm kardinal li ma jkunx isqof u allura qabel jiġi ordnat isqof, bħalma ġara fil-każ tal-Kardinal Prospero Grek. Jiġifieri dan kien patri u allura qabel ma sar kardinal ġie ordnat isqof. Però pereżempju il-patrikan tal-Messa mhux ser jiġi ordnat isqof għaliex irrifjuta li jiġi ordnat isqof. Jiġifieri dan ħajnata biss il-kardinalat, naturalment jilbes ta' kardinal, però mhux ser jiġi ordnat isqof. Jiġifieri it-titlu di per se ta' kardinal huwa biss titlu, mhuwiex ser jiġi ordnat isqof għaliex bħalma kien huwa diġà bħalma kien il-konfessur tal-Papa Pawlu VI, Giulio Bevilacqua, li da tant irringrazzjah kien ilu xi 40 sena konfessur tal-Papa. Ma kienx Papa, kien saċerdot fl-iżgħar rank tiegħu. Imma dejjem kien iqarru u biex jirringrazzjah kien għamlu kardinal. U Giulio Bevilacqua kien qallu jiena naċċetta jekk ma tagħmilniex isqof u tħallini kappillan fid-dioċesi. Allura f'dik id-dioċesi kien hemm kappillan kardinal imma imexxi dioċesi l-arċisqof ta' dioċesi. Fil-fatt l-ordni reliġjuż biex nispjegaw għadif mod sempliċi. Meta wieħed jibda l-kors għal-qassis u eventualment jista' jsir kappillan u jista' jsir isqof, eċetera. Edha diaknu, mbagħad presbiteru, qassis, saċerdot, u mbagħad isqof. Dik hija l-aħħar ordinazzjoni. Hija l-milja tas-saċerdozju. Il-milja tas-saċerdozju. Għalhekk il-kulleġġ kardinalizju jirrappreżenta il-daw it-tliet ordinazzjonijiet. Il-kardinali diakni jirrappreżentaw id-diakni tad-dinja, il-kardinali presbiteri l-qassisin u l-kardinali isqiet l-isqiet. Ekku. Ma dal-istazzjoni rċiferna wkoll żewġ messaġġi kemm mill-isqof ta' dioċesi Awċija kif ukoll mill-arċisqof ta' Malta Charles Cicluna. Naraw x'messaġġ waslulu lil Mario Grek ftit minutu qabel ma jiġi krejat kardinal. L-okkażjoni tal-lum illi fija il-Papa Franġisku se jaħtar lil Eċċellenza tiegħu Monsignor Mario Grek bħala kardinal, issa jsir eminenza, tfakkarni f'episodju sabiħ fil-Vanġelu meta Ġesu isejjaħ żewġ disċiepli biex jgħinuh fit-tħejja tal-ikla tal-Għid. Aħna nafu li l-ikla tal-Għid li hija l-Ewkaristija huwa mument importanti fil-Knisja, kien moment importanti fil-ħajja ta' Ġesu u jibqa' moment importanti għalina l-koll. Huwa l-quċċata tal-komunjoni li fija l-insara jinġabru flimkien, jinaqdu flimkien u jaqsmu mill-istess ħobża u jixorbu mill-istess kalċi. U li Papa Franġisku jsejjaħ lil wieħed minn huna biex jgħinu f'din il-ħidma ta' komunjoni li jiena inħossa mill-qrib bħala ħidma favur l-Ewkaristija li l-quċċata tal-Knisja, għalina huwa ta' unur kbir. Għalina saċerdoti, reliġjużi u lajċi insara, għalina huwa verament ta' onur illi wieħed minn huna ġie msejjaħ għall-ħidma hekk mill-qrib ta' Papa Franġisku. U nweduh lill-eminenza tiegħu Monsignor Mario Grek illum, nweduh li insostnuh mhux biss bit-talb tagħna, mhux biss bis-sapport affettiv tagħna, imma fuq kollox inweduh ukoll li se nkunu miegħu, se nkunu qrib tiegħu fil-momenti kollha tal-esperjenza li ser jagħmel flimkien mal-Papa Franġisku u se jibqa' żgur u jkun għalina punt ta' riferiment mo speċjali għalina s-saċerdoti Awċin,
punt ta' riferiment fil-ħidma tagħna tal-pastorat tal-appostolat li aħna msejħin għalih. Il-kardinali kienu dawk li jirrappreżentaw il-kleru Rumana, l-ek diakni, presbiteri u isfijiet, u wieħed mir-rowl importanti tagħhom bħala l-kleru ta' Ruma kien li jażlu is-suċċessur ta' San Pietru l-Isqof ta' Ruma. Aħna nitolbu ħafna għall-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, nawgurawlu ħafna fix-xogħol ġdid tiegħu u nitolbu għalih jasal il-mument meta jkollu jieħu r-responsabilità fuqu flimkien ma' sħabu il-kardinali eletturi u aħna mbagħad ikollna ċans ukoll li naqdu magħhom fit-talb. Nimmaġna l-Papa Franġisku m'għandux għaġla biex jasal dan il-mument lanqas aħna imma id-dinja nafu. Issa dirett live mal-Vatikan fejn Mario Grech qed jagħmel l-indirizz tiegħu. Ci sfidano ad offrire una lettura della pandemia che aiuti tutti e ciascuno a cogliere in questa tragedia anche l'opportunità di ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l'organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza. E questo lo diciamo non soltanto per il mondo, ma anche per noi, per la Chiesa. Posta come sacramento, cioè segno strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano, la Chiesa è chiamata per aprire cammini, anzi, a mettersi lei stessa in cammino. Per il Nuovo Testamento, la condizione dei cristiani è quella dei pellegrini, i quali vivono nel mondo come stranieri, ben sapendo che la pienezza la potremo raggiungere soltanto nel regno di Dio. Ancora una volta, all'inizio di un nuovo millennio, lo Spirito sembra dirci che dobbiamo tornare ad essere quelli della via. Se il santo popolo fedele di Dio cammina insieme, non sbaglia strada. Perché come totalità dei battezzati esercita quella capacità infallibile in credendo, il sensus fidei, che lei, Santità, tanto invita ad ascoltare per discernere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Erano queste le sollecitazioni che lei, Santità, dava a tutti in occasione del 50° dell'istituzione del Sinodo, quando disegnava il profilo di una Chiesa costitutivamente sinodale. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, l'ascolto reciproco come ascolto dello Spirito è forse la forma più vera di realizzare quel pensiero aperto, cioè incompleto, sempre aperto al maius di Dio e della verità, sempre in sviluppo, che lei, Santità, sottolinea volentieri come disposizione del buon filosofo, del buon teologo, ma anche del buon vescovo. Non si tratta di alcun modo di relativismo, piuttosto si coglie qui il dinamismo stesso della tradizione, in forza della quale la Chiesa tende verso la pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio. Dentro questo dinamismo si chiarisce il profilo della Chiesa sinodale, della sinodalità, come forma e stile della Chiesa. E questa è la visione che lei, Santo Padre, ci propone con forza. La Costituzione Episcopalis Communio prova ad attuarlo, interpretando il Sinodo dei Vescovi
non più come evento, ma come processo nel quale sono coinvolti in sinergia il popolo di Dio, il collegio dei vescovi e il vescovo di Roma, ciascuno secondo la sua funzione. Sottolineo il ruolo irrinunciabile che in questo processo ricopre il popolo di Dio. In questo modo il sensus fidei recupera la funzione attiva che permette di praticare l'ascolto come principio di una Chiesa veramente tutta sinodale. La sinodalità immette tutti i livelli di vita e missione della Chiesa in una dinamica di circolarità feconda. Le chiese particolari, le province, regioni ecclesiastiche, la Chiesa universale in cui anche noi, il Collegio dei Cardinali, offre la sua parte, sono inserite in quel processo sinodale che manifesta un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali. È questa la base del compito che insieme siamo chiamati a svolgere e al cui servizio si pone la segreteria del Sinodo. Essa può collaborare a rendere più facili i passaggi tra i livelli di esercizio della sinodalità. Il suo primo contributo è proprio quello dell'ascolto. Ho già scritto a tutti i vescovi, offrendo la nostra disponibilità, e molti ci hanno confermato l'importanza del reciproco ascolto. Ma desidero che la segreteria possa fare di più, ad esempio sostenendo i vescovi e le conferenze episcopali nella maturazione di uno stile sinodale, senza interferire, ma accompagnando i processi in atto ai diversi livelli della vita ecclesiale. Può essere questa la modalità con cui la segreteria del Sinodo partecipa al dinamismo della Chiesa in uscita, in un mondo che nelle circostanze drammatiche che stiamo attraversando ha ancora bisogno che la Chiesa sia veramente sacramento universale di salvezza. A sostenerci è la speranza, dono dello Spirito Santo per i tempi difficili. Charles Péguy la immaginava come una bambina da niente, la più piccola delle sorelle, tra la fede, paragonata a una sposa, e la carità, vista come una madre. E concludeva: il popolo cristiano non fa attenzione che alle due sorelle grandi, la prima e l'ultima, cieche che sono, a non vedere che invece è lei nel mezzo a tirarsi dietro le due sorelle grandi. Non lasciamoci rubare la speranza. Maria, la Stella Maris, che noi maltesi veneriamo sotto il titolo di Madonna Tapino, ci infonda questa speranza. A lei, Santo Padre, che ha voluto chiamarci per un servizio più diretto alla Chiesa, chiediamo che ci benedica. Abbiamo ascoltato un indirizzo di omaggio che uno dei nuovi cardinali ha rivolto al Santo Padre. Domine Deus Pater Gloriae Fons Bonorum, ulicet ecclesiarum tuam toto orbe diffusan, largitate muneram dilate non desinis.
Fid-diskors tiegħu għalkemm ma lħaqniex mill-bidu, ma nafx għal xi raġuni l-funzjoni bdiet qabel l-erba' kif kien diġà skedat u avżat. L-isqof Mario Grek, il-kardinal issa Mario Grek, ringrazzja lil Papa però tkellem anke fuq temi importanti ta' teoloġija u ta' pastorali u tkellem mod speċjali fuq il-fiduċja, it-tama, l-isperanza permezz tal-fidi. Tkellem ukoll fuq l-importanza, rwol importanti anki tal-lajċi fil-Knisja. Wessa l-kunċett tas-sinodu. Twessa l-kunċett ta' sinodu mhux fijiet biss mal-Papa, imma Knisja sinodali. Knisja sinodali. Sewwa, dik kien ikun punt importanti ħafna. Naturalment issa tkompli ċerimonja. Li wieħed jisma'. Li wieħed jisma'. Però dina kienet move importanti ħafna għaliex u tkellem bħala segretarju tal-isqfijiet. Però wessa dan il-kunċett, jiġifieri mhux biss Knisja sinodali, meta aħna nitkellmu fuq Knisja sinodali nifmu l-importanza li għandha tingħata lill-kolleġjalità tal-isqfijiet, imma hu żied anke il-lajċi li jieħdu sem fil-Knisja sinodali. Interessanti wkoll Stefan ngħidu. Taran udjenza Maltija u Awċija. Naturalment, il-gburija li hemmhekk quddiem il-Papa, quddiem il-Kardinali f'okkażjoni hekk importanti, hekk storika, jitlob lil Madonna Tapinu u jiddirizza lil Papa bħala noi Maltezi, aħna l-Maltin. Ftit kienu il-nies li setgħu jitkellmu f'okkażjonijiet bħal dawn li jgħid aħna l-Maltin. Naturalment qed jgħid il-Maltin u l-Awċi. Mondovizjoni. Dina qed tixxandar Mondovizjoni. U barra minn hekk qed jesplora wkoll kif jista' jwassal iktar ix-xogħol tas-sinodu tal-isqijiet anke f'konferenzi episkopali madwar id-dinja kollha. Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: lo possiamo. E Gesù disse loro: il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Punt partikolari li forsi qegħdin isegwu anki t-telespettaturi, din id-darba ċerimonja mhux qed issir fuq l-artal l-artali della konfessjoni, l-artal ewlieni taħt il-baldakin ta' Bernini, Vordiri, qed issir fuq l-artal fin-navata ta' wara l-artal fejn hemm l-artal tal-kor. Fejn is-sedja tal-Papa l-Katedra. U hemmhekk qed Vordiri hija ridotta anki il-kongregazzjoni, n-nies li qed jipparteċipaw huwa verament ftit. Iż-żona tintuża għal-funerali tal-kardinali. Eżatt, biss. Ta' Prosperu Grek. Ekku hemm saret. Jidher li ħajamilhom li għall-Papa. La strada della vita, la strada della storia, che è storia di salvezza nella misura in cui fatta con Cristo, orientata al suo mistero pasquale. Gerusalemme è sempre davanti a noi,
La croce e la resurrezione appartengono alla nostra storia, sono il nostro oggi, ma sono sempre anche la meta del nostro cammino. Questa parola evangelica ha accompagnato spesso i concistori per la creazione di nuovi cardinali. Non è solo uno sfondo, è un'indicazione di percorso per noi che oggi siamo in cammino insieme con Gesù che procede la sua strada davanti a noi. Lui è la forza e il senso della nostra vita e del nostro ministero. Dunque, cari fratelli, oggi tocca a noi misurarci con questa parola. Marco mette in risalto che lungo la strada i discepoli erano sgomenti, erano impauriti. Ma perché? Sapevano quello che li attendeva a Gerusalemme, lo intuivano, ma lo sapevano perché Gesù ne aveva già parlato a loro più volte apertamente. Il Signore conosce lo stato d'animo di quelli che lo seguono e questo non lo lascia indifferente. Gesù non abbandona mai i suoi amici, non li trascura mai, anche quando sembra che vada diritto per la sua strada. Lui sempre lo fa per noi. E tutto quello che fa, lo fa per noi, per la nostra salvezza. E nel caso specifico dei 12, lo fa per prepararli alla prova, perché possano essere con Lui, adesso e soprattutto dopo, quando Lui non sarà più in mezzo a loro, perché siano sempre con Lui sulla sua strada. Sapendo che il cuore dei discepoli è turbato, Gesù chiama i 12 in disparte e di nuovo dice loro quello che stava per accadergli. Lo abbiamo ascoltato, è il terzo annuncio della sua passione, morte e resurrezione. Questa è la strada del Figlio di Dio, la strada del servo del Signore Gesù. Gesù si identifica con questa strada al punto che Lui stesso è questa strada. Io sono la via, questa via e non un'altra. E a questo punto succede il colpo di scena che smuove la situazione e consentirà a Gesù di rivelare a Giacomo e Giovanni, ma in realtà a tutti gli apostoli e a tutti noi, il destino che li attende. Immaginiamo la scena. Gesù, dopo aver nuovamente spiegato ciò che gli deve accadere a Gerusalemme, guarda bene in faccia i 12, li fissa negli occhi, come a dire: è chiaro? Poi riprende il cammino in testa al gruppo. E dal gruppo si staccano 2, Giacomo e Giovanni. Si avvicinano a Gesù e gli esprimono il loro desiderio. Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E questa è un'altra strada. Non è la strada di Gesù, è un'altra. È la strada di chi, magari senza nemmeno rendersene conto, usa il Signore per promuovere se stesso. Di chi, come dice San Paolo, cerca i propri interessi e non quelli di Cristo. Su questo Sant'Agostino ha quel discorso stupendo sui pastori, che sempre ci fa bene rileggere nell'ufficio delle letture. Gesù, dopo aver ascoltato Giacomo e Giovanni, non si altera, non si arrabbia. La sua pazienza è davvero infinita, anche con noi. È stata, c'è pazienza e ci sarà. E risponde: voi non sapete quello che chiedete. Li scusa, in un certo senso, ma contemporaneamente li accusa. Voi non vi rendete conto che siete fuori strada? In effetti, subito dopo saranno gli altri 10 apostoli a dimostrare con la loro reazione sdegnata verso i figli del Zebedeo quanto tutti fossero tentati di andare forse strada.
Cari fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua strada, perché con i piedi, con il corpo possiamo essere con Lui, ma il nostro cuore può essere lontano e portarci fuori strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione nella vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell'abito cardinalizio, che è il colore del sangue, può diventare per lo spirito mondano quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore vicino al popolo. Sentirai di essere soltanto l'eminenza. Quando tu sentirai quello, sarai fuori strada. In questo racconto evangelico, ciò che sempre colpisce è il netto contrasto tra Gesù e i discepoli. Gesù lo sa, lo conosce e lo sopporta, ma il contrasto rimane. Lui sulla strada, loro fuori strada. Due percorsi irriconciliabili. Solo il Signore, in realtà, può salvare i suoi amici sbandati e a rischio di perdersi. Solo la sua croce e la sua risurrezione. Per loro, oltre che per tutti, lui sale a Gerusalemme. Per loro e per tutti spezzerà il suo corpo e verserà il suo sangue. Per loro e per tutti risorgerà dai morti e col dono dello Spirito li perdonerà e si trasformerà. Li metterà finalmente in cammino sulla sua strada. San Marco, come pure Matteo e Luca, ha inserito questo racconto nel suo Vangelo perché è una parola che salva, una parola necessaria alla Chiesa di tutti i tempi. Anche se i 12 vi fanno brutta figura, questo testo è entrato nel canone perché mostra la verità su Gesù e su di noi. È una parola salutare anche per noi oggi. Anche noi, Papa e Cardinali, dobbiamo sempre rispecchiarci in questa parola di verità. Una spada affilata ci taglia, è dolorosa, ma nello stesso tempo ci guarisce, ci libera, ci converte. Conversione è proprio questo, da fuori strada andare sulla strada di Dio. Che lo Spirito Santo ci doni oggi e sempre questa grazia. Mela, emmek għadna kif smajnom li approfonda mill-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku b'messaġġ u diskors qawwi. Patri Anton forsi xi tgħidilna fuq dan fil-qosor qabel ma naraw l-ordinazzjoni. Verament omelija profonda ma setax jonqos li il-Papa jitkellem b'mod qawwi ħafna b'risposta għal dan il-qari tal-Vanġelu hekk. U spiċċa jitlob grazzja li aħna u jgħid il-Papa u l-Kardinali ma noħorġux il-barra mit-triq, imma nimxu fit-triq ta' Alla. U t-triq ta' Alla hija dik indikata mill-Vanġelu. U ma tonqos, Franki qal qabel, ma tonqos iċ-ċanfira għal il-kulur aħmar tal-Kardinal jista' jagħmlek eminenti. Imma meta tkun eminenti ma tkunx raj. U allura l-istedina hija li mill-Kardinali ikunu rajja skont il-qalb ta' Alla.
U l-Papa jħobb jgħid l-isfiqiet tiegħu ma rridx inxhom riħat fuqkom, irrid inxhom ir-riħa tas-suf tan-naċ. Bħala rajja. Għax ir-rajt tajjeb jerfa' n-naġa fuq spaltu. Jirriskja ħajtu għalija. Issa naħseb li se tibda l-funzjoni propja, inti se jagħti Kull moment tant mistenni, naraw il-Papa wkoll beda l-indirizjom. Uffiċjalment issa jlibishom il-zucchetto, il-karlotta ħamra, il-berettin u t-titlu u ċurkett. Quoque ecclesia corpus afficit. In patrum cardinalium collegium non nullus fratres cooptabimus, che artiore vinculo cum petis sede devinciantur. Romani cleri membra fian et in apostolico servizio nobiscum strictius cooperentur. Ipsi sacra purpura exornati, in urbe Roma et in dissitis regionibus intrepidis erum Christi testes eiusque Evangelii. Itaque, autoritate omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri e Paulo, ac nostra, os venerabiles fratres creamus et solemniter enunciamus Santa Romana Ecclesiae Cardinali. Marium Grech, Episcopum Emeritum Gaudiciensem, Secretarium Generale in Synodi Episcoporum. Marcellum Semeraro, Archiepiscopum Episcopum Emeritum Albanensim, Prefectum Congregationis de Causis Santorum, Administratorem Apostolicum Albanensem. Antonium Cabanda, Archiepiscopo Galiense. Viltum Daniele Gregori, Archiepiscopum Washingtonensim. Josephum Advincula, Archiepiscopus Capicensem. Celestinum Aos Bracco, Archiepiscopum Santi Jacobi in Chile. Cornelius Sim, Episcopum titulo Putiensis in Numidia, Vicarium Apostolicum Bruniensim. A Justinum Paulum lo Giudice, Archiepiscopum Senensi, Collensim, Ilicensim. Mauro Gambetti, Archiepiscopum titulo Tisiduensem. Philippum Arismendi Esquivel, Episcopum Emeritum Santi Cristofori de las Casas. Silvanum Maria Tomasi, Archiepiscopum titulo Acellinum Nuntium Apostolicum, Delegatum Specialem apud Supremum Ordinem Militarem et Hospitalem Maltensim. Rainerum Cantalamessa, Concinatorem Sacri Pontifice Domus. Enricium Ferossi, Archiepiscopus titulo Curensi Seusanti Attimi. Ex huibus praeteria ad ordinem cardinalium diaconorum pertineunt. Marius Grech, Marcellus Semeraro, Maurus Gambetti, Silvanus Maria Tomasi, Rainerus Cantalamessa et Enricum Ferocci. Reliquos per omnes ad ordines pertinere volumus cardinalium presbyterorum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, fidem vestram in Deum, unum et trinum, e fidelitatem in Sanctam Ecclesiam Catholicam aqua Apostolicam teste Populo Santo Dei profitemini. Credo in unum Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sanctum, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilatum, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit a celos, sedet ad dextram Dei, Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Ego
Marius, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalis Grec, promitto et iuro, mea bec ora deniceps, quam Dio vixerum, fidelem Christo eusque Evangelio, atque obedientiam Beato Petro, sancteque apostolice Romane Ecclesiae, ac sommo pontifici Francisco, eiusque successoribus canonice legittimeque electis, constanter fore, communionem cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea generatione, me semper servaturum, nuntia vel secreta omnia, quae mice cum credita sint, nunquam in Ecclesia damnum vel dedicus esse evulgaturum, mania deneque cum diligentia et fidelitate onera explere, quibus teneor erga Ecclesiam inquam ad meum servitium exercentium secundum iuris prescripta vocatus sum. Ita me Deus omnipotens adiuvet. Ad laudem omnipotentis Dei et apostolicis sedis ornamentum, accipite virretum rubrum, cardinalius dignitatis insigne, per quod significatur qual sanguinis effusionem pro incremento Christiane fidei, pace et quiete populi Dei, libertate et diffusione Sante Romane Ecclesiae, vos ipsos intrepidos exhibere devere. Cardinale, secondo l'ordine di creazione, si avvicina al Santo Padre e gli si inginocchia dinanzi. Il Santo Padre gli impone lo zucchetto e la berretta cardinalizia. Il Santo Padre e gli si inginocchia dinanzi. Il Santo Padre gli impone lo zucchetto e la berretta cardinalizia. Tal-vestitura nistgħu nsejħula hekk. Il-vestitura fejn issa l-isqof Mario Grek allura li huwa l-ewwel wieħed fil-lista. Djakonija fidejh, dik il-parċmina. Ħal-parċmina wkoll, però l-Papa lil kull wieħed issa se jagħmel kif għamel il-Kardinal Mario Grek li bishom il-Karlotta ħamra u mbagħad il-berettin aħmar li huwa l-berettin tal-kardinali pareċ il-kumplament tal-porpora. Mbagħad finalment jagħtihom iċ-ċurkett ukoll tal-lealtà lejn il-Knisja, lejn il-Papa u lejn is-suċċessuri tal-Papa, u mbagħad jagħtih il-pergamen għall-parċmina d-diploma, iċ-ċertifikat li assenjalu il-Knisja li kien qed jispjega. Kardinal Grek jidher fl-isfond. Qabel marċevew il-beretta u ċ-ċurkett, il-Kardinal Grek l-ewwel qal il-kredu imbagħad għamel il-ġurament tal-lealtà fisem il-kardinali l-oħra. Għaliex u billi ġie nominat l-ewwel wieħed qiegħed jitkellem dejjem hu fisem il-kardinali kollha. Però taw iktar dritta mis-soltu, għax is-soltu fil-bidu l-indirizz biss jagħmel. Iva. Ma l-importanza ta' iktar importanza. Għax darba ħabba li ġiet ridotta. U rrid ngħid xi ħaġa. Ferm iktar anke bħala fuq iċ-ċurkett ikun hemm San Pietru u San Pawl u fuqhom fin-nofs tagħhom ikun hemm stilla li tirrappreżenta l-Madonna u minn taħt ikun hemm isem il-Papa Renjanti l-istemma tiegħu u isem il-Kardinal bid-data tal-Konċistorju. Dinja ċertament okkażjoni, Stefan, importanti, ċertament l-eluf ta' uċino ta' Maltin li għedin isegwu din iċ-ċerimonja, anke fuq dal-istazzjon. Id-din jaraw l-ġurnata dak li
għal tant snin kien kważi 16 sena l-isqof tagħhom fid-dioċesi u għan nista' Kerċem li kien il-kappellan tagħhom. Edin jaraw illum il-ġurnata qiegħed il-pożizzjoni internazzjonalizzat. Affarijiet li konna noħolmuhom, għawdex kienu jġibu kardinal fil-festival ċelebrazzjonijiet biex jikabru l-festa. Però issa għandna l-kardinal tagħna jistgħu jgħidu. Min għamel id-dioċesi ta' għawdex dioċesi li kien il-Papa l-Beatu Piju IX għandu storja sabiħa ma' Malta. Għax meta kien għadu qed jipprova biex jidħol saċerdot u kien epilettiku jibgħat bl-epilessija, allura ħadd mill-isfijiet ta' dioċesijiet ħadd ma kellu l-gazz idaħlu fis-seminarju tiegħu. Allura da kieku ma sarx saċerdot ma kienx isir Papa, kien il-Kardinal Fabrizio Xeberra stess ta' Ferrata li ħadu Senigallia fis-seminarju tiegħu u kien il-Malti li ordna lil Piju XII, Giovanni Maria Mastaj Ferretti, mhux Papa, saċerdot. Il-Kardinal Malti ordna. Mbagħad kien dak il-Papa li l-Għawdex taħ id-dioċesi. U kien il-Papa wkoll tal-Immakolata. Ukoll. Ekku kif konna qegħdin ngħidu anke l-Papa personalment u jażel il-kardinali tiegħu ma jkollux nies miegħu jgħidu li ġifieri. Dik prerogattiva qisu l-Prim Ministru qed jagħmel il-Ministri. U propju għalhekk ħafna drabi nasab il-konnessjoni tal-kelma fl-Ingliż created u fit-Taljan creato. U li aħna u Malta ma nafx għaliex ikkupjajni bl-amment kreat hija marbuta mal-fatt li bniedem waħdu għażel u ddeċida u għamel. Dak huwa l-Papa li elevaħ. Interessanti, Stefan, tajjeb illi nikkummentaw anke f'dan l-istadju meta qegħdin naraw iċ-ċerimonja li fiha il-Kardinal Mario Grech propju inħatar uffiċjalment. Il-gburija li għandu jkollna bħala nazzjon aħna hawnhekk flimkien illi niftakru illi Għawdex minkejja ċokon tiegħu bħala gżira, ngħidu l-gżira oħtna, l-gżira żgħira tal-Arċipelago Malti, offrit lil pajjiż lin-nazzjon kollu ħafna nies ta' garigi għoljin ħafna fil-qasam tal-Knisja, fil-qasam politiku, fil-qasam ġudizzjarju, fil-qasam tal-erf u tal-talim, illi kollha kienu għawċin u kollha ħallew isem kbir għal-pajjiż. Fossi issa Mario Grech propju fil-qasam ekleżjastiku laħaq l-ola grat illi nistgħu. Fil-Vatikan rajna kemm il-darba wkoll saċerdoti għawċin, rajna l-Alfred li l-lum huwa ambasċatur fil-Korea. Nunzju Apostoli. Però huwa bħala ambasċatur. U diversi isfijiet għawċin għandna fil-missjoni. Għandna Giovanni Cefaj, għandna Joe Bonello, George Buġeja, Kabuccini qegħdin il-Kenja. Għanna diversi minnom daw. U fil-fat, il-Kardinal Mario Grech ħareġ messaġġ partikolari li xandru personalment fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook u xandru wkoll id-dioċesi ta' Għawdex. Punt li laqatni ħafna lili, hemm sentenza partikolari li jgħid mhux l-unur personali għalija, imma li l-Papa wera li jaf bina u li ġibna. Rajta. Dika frażi li laqtitna ħafna diri jaf bina, jaf il-Knisja, id-dioċesi Għawċija, kemm hi ġeneruża, kemm offrit saċerdoti madwar id-dinja kollha. Nafu li ftit ta' xurilu kellu jiġi hawn biż-żjara apostolika f'Malta wkoll il-Papa fil-Papa. Bad ħabba l-Covid kellu jinbidel. Ikolli ħafna laqat is-Santa Sede ġifieri u naf kemm huma ferħanin bl-Episkopat ta' Malta ġifieri. Ma ninsewx ukoll li l-Arċisqof ta' Malta li jagħmel ħafna xogħol dak ix-xogħol investigattiv u delikat fuq il-pedofilja. Ġifieri Malta u Għawdex dejjem kienu wkoll fuq moħħ il-Papa Franġisku. Charles Xikluna mhux biss huwa Arċisqof ta' Malta, Arċisqof Metropolita ta' Malta, imma huwa wkoll anke qabel ma sar Arċisqof Vigarju Ġenerali, qabel ma sar Arċisqof, kien diġà qed jaħdem fil-Kurja Romana u kellu propju dan il-rwol importanti. Issa huwa segretarju aġġunt fid-dottrina tal-fidi. Tal-Kongregazzjoni ta' Dottrina tal-Fidi. Number 2 fl-ola kongregazzjoni, Ekku l-Kardinal kanta la messa li baqa libes ta' patri. Dina interessanti. Bit-tonaka ta' patri. Baqa bit-tonka tal-Kabuccini. Saċerdotum li ħafna.
Fil-fatt dana irrifjuta li jsir isqof. Għaliex għall il-Papa li għandu 86 sena li ma xtaqx isir isqof biex jibqa' jilbes il-libsa ta' patri. Verament anke l-Kardinal ta' Boston ukoll ħafna drabi rajnih anke fil-konklavi jiġifieri jilbes ta' patri. Però dina naħseb jiena li hija l-ewwel darba li mhux qed jieħu xena partikolari li bes Veru, naħseb l-ewwel darba għalmenu jiena ma niftakarx. L-Ordi Kapuċċina għandhom 3 kardinali, għandhom il-Kanta la Messa, għandhom il-Sean O'Malley ta' Boston u għandhom ukoll il-Kardinal ta' Central African Republic. Li hu li sar kardinal fil-kulleġġ. Għandu 53 sena. Wieħed minn dawn il-ġodda u kollu huwa Kapuċċin. Ukoll. Wieħed minn dawn il-ġodda. Mela li żar 53 u l-ikbar wieħed 97. Interessanti, ma nafx hekk għedniex fil-bidu li fost il-kardinali li hemm viventi li għadhom ħajjin illum fost dawk li huma elettori u oħra li mhumiex elettori għax qablu 80 sena. Minn barra l-kleru dioċesan, vordiri dawk li jkunu fil-parroċċa ħafna drabi dun l-arċipriet, il-kappellan, id-dun dak li jibqa' jgħix mal-familja, hemm dawk li huma reliġjużi, patrijiet mill-ordnijiet reliġjużi. U dawk li qegħdin isemmu l-kollegi tiegħi hawnhekk huma prob daw il-Kapuċċini, il-Franġiskani ħanejdu hekk, imma mbagħad għandek lilu l-Papa nnifsu Franġisku tinsix li kien Ġiżwita. U bħalissa l-Agostinjani bil-mewt ta' Prospero Grek tilfu li kollhom kardinal, m'għandhomx kardinal, però lill-Kardinal Awċi qed isejħulu Agostiniana d'Honorem. Minħabba l-fatt li dan sakemm ikollu l-residenza tiegħu lesta hemm qiegħed jgħix għandhom. U Grek insertaw. Grek għal Grek. Grek Malti, ma Grek Awċi. Jider li l-ordenazzjoni tal-insinji l-Berettin kif ukoll il-Karlotta forsi naqdu nerġgħu dirett mal-Vatikan. Digamos nos omnem orazione con Christus tanquam exemplar omnis orationis nobis David. Deus, cuius universae vie misericordia et semper veritas, operis tua dona prosequere, et quod possibilitas non habet fractilitatis humanae, tuis beneficis miseratus impende. Uti famili tue, ecclesiae tue iugite servientes, et fide integritate fundati, et mentis lucian puritate conspicui. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Domino Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
E con il canto Salve Regina si conclude anche questa celebrazione, una celebrazione veramente bella, significativa, una celebrazione che ci aiuta ad entrare in quel mistero, in quelle parole che Papa Francesco ha rivolto durante quella breve omelia a commento della parola del Vangelo ai nuovi cardinali. Egli li ha invitati a non guardare tanto al titolo, eminenza, a guardare piuttosto al colore della veste, che è il colore del sangue, e quindi il pastore, il cardinale, è colui che deve essere pronto a dare la vita per i fratelli. E per arrivare a questo, questi nuovi cardinali, sono 13, ricordiamolo bene, questi nuovi cardinali hanno bisogno anche della nostra preghiera, e allora noi vogliamo affidarli ancora una volta alla Vergine Maria, vogliamo affidarli ai santi apostoli Pietro e Paolo. In diversi momenti il Papa, mentre consegnava l'anello, mentre consegnava poi anche il titolo cardinalizio, ricordava i santi apostoli Pietro e Paolo, e allora per loro intercessione possano essere nella Chiesa il segno, possano essere il profumo di Cristo. Ricordo che domani mattina alle ore 10 questi nuovi cardinali, sempre all'altare della cattedra nella Basilica Vaticana, celebreranno l'Eucaristia con Papa Francesco. Poi alle ore 12 il Papa rivolgerà la sua parola, pregherà con l'Angelus e quindi impartirà la benedizione apostolica. Un grazie a quanti hanno seguito, a quanti sono stati spiritualmente presenti, e un a risentirci. ċerimonja pjuttost qasira b'differenza rajna konċistorju li żgur mhux ħanerġgħu naraw bħalu kardinali lebsin il-maskra kif ukoll oħrajn kienu preżenti b'mod virtwali. Issa nistgħu ngħidu li Għawdex, Malta u anke Kerċem għandhom il-kardinal ġdid, l-eminenza tiegħu Mario Grech. Indur lejkom, mistiedna forsi kemm temnu li il-Papa Franġisku laqa l-indirizz ta' Monsinjur Mario Grech f'kuntest ta' Knisja Universali li l-rwol tal-lajċi huwa issa aktar minn qatt qabel. Jiena naħseb li id-diskors li għamel il-kardinal Mario Grech żgur li joġob lill-Papa u ħajjieħdu in konsiderazzjoni. Però fih xtomot għaliex dina li wessa l-kunċett ta' sinodu mhux biss għall-isqfijiet imma anke għall-lajċi hija xi ħaġa li fiha xtomot. Fil-fatt, norbot ma li kien qed jgħid Fader Anton, il-fatt innifsu illi il-kardinal l-ewwel wieħed imsemmi illi għamel id-diskors ta' ringrazzjament u ta' tislima lil Papa allura kienu imisslilu lill-Kardinal Mario Grech, ġalment jitkellem fuq ton ta' weda ta' lealtà, ġurament ta' rispett u ubbidjenza lejn il-Papa, lejn il-Knisja u lejn successuri tal-Papa, però u jagħmel ir-ringrazzjament. Fil-każ ta' Mario, waħda mill-affarijiet illi notajna, illi ngħid Mario, rispett kollu lejn il-Kardinal Mario Grech,
tkellem ħafna anke fuq ir-rwol tiegħu xi ħaspunt mir-rwol tiegħu bħala segretarju tas-Sinodu. U qisu għamel diskors importanti programmattiv. l-Assembleja importanti tal-Konċistorju quddiem il-Papa quddiem il-Kardinali l-ora elenka id-doveri u l-viżjoni tiegħu anke għas-Sinodu. U allura hemmhekk ir-rabta u l-kolleġjalità tal-isfijiet. U l-Papa mbagħad anke fl-aħħar tal-omelija tiegħu qasira li jagħmel li kienet punġenti ċara u klim dirett ħafna l-Papa li fil-diskors tiegħu illum. Rridu naqrawha bil-kwit ħalli nifhmu eżattament kemm kien dirett fi kliemu. Ħafna. Illi fl-aħħar spiċċa il-Papa ej kardinali. Jien u intom. Jien u intom. Vodri l-aspett ta' kolleġjalità ħbib flimkien, indaqs flimkien, rridu naqdu d-dover tagħna flimkien, mhux wieħed iktar minn ieħor. Pjuttost wieħed jagħti l-eżempju l-ieħor. Frank, forsi jint kif tħares lejn dan diskors li għamel l-eminenza tiegħu Grek. Jien għandi tama kbira fl-operat ta' dan il-Kardinal Awċi. U nixtieq nara, kurjuż mhux nixtieq nara, fej ħajwassal il-Knisja is-Sinodu tal-Isqijiet pereżempju 5 snin oħra. Kun tista' tagħti iktar ġudizzju issa mbagħad tal-operat ta' dan il-Kardinal. Diskors tiegħu illum kien il-programm tiegħu qisu wkoll nistgħu ngħidu. Għamel diskors mhux sempliċement ta' ringrazzjament. Għax normalment id-diskors ikun diskors ta' gratitudni, ta' ringrazzjament, imma għamel diskors programmattiv. Qisu diskors ta' tron. Veru. Programm tiegħu. Ser ngħaddu issa għal messaġġ li l-Arċisqof Charles Cicluna bat lil Mario Grech. Il-kardinali kienu dawk li jirrappreżentaw il-kleru Rumana lek diakni, presbiteri u isfijiet u wieħed mir-rowl importanti tagħhom bħala l-kleru ta' Ruma kien li jażlu is-suċċessur ta' San Pietru l-Isqof ta' Ruma. Aħna nitolbu ħafna għall-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, nawgurawlu ħafna fix-xogħol ġdid tiegħu u nitolbu għalih jasal il-mument meta jkollu jieħu r-responsabilità fuqu flimkien ma' sħabu il-kardinali eletturi u aħna mbagħad ikollna ċans ukoll li naqdu magħhom fit-talb. Nimmaġina l-Papa Franġisku m'għandux għaġla biex jasal dan il-mument lanqas aħna imma id-dinja nafu kif iddur u aħna nieħdu l-opportunità biex mhux biss inselmu l-dioċesi ta' Awġex li għandha l-ewwel wil tagħha bħala kardinal tal-Knisja Kattolika, imma jiena l-ewwel ħsieb tiegħi imur dejjem għal ġenituri tal-Kardinal Grech. Għal mamma tiegħu Stella, l-papa tiegħu George, nifraħilhom, nawguralhom il-ħutu wkoll, il-ġirien tagħhom, b'mod speċjali l-parroċċa ta' Kerċem u nitolbu ħafna għalihom. Eminenza, nawgurawlek mill-qalb. Grazzi hemmhekk ukoll l-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Charles Cicluna. 13 il-kardinal li ġejjin mill-erba' tirjieħ tad-dinja kif edna ftit tal-minuti ilu. Forsi kif tħarsu lejn din l-għażla tal-Papa Franġisku ta' dawn il-kardinali anke għal fatt kif edna qabel għażilhom hu personali. Il-Papa jażilhom hu dejjem hu l-kardinali kif edna dik motu propju mid-deċiżjoni tiegħu, mill-evalwazzjonijiet li jkun qiegħed jagħmelu. Però interessanti wkoll li il-Papa kompla bit-tradizzjoni ta' dawn l-aħħar 25 sena illi jżid ħafna kardinali li mhumiex Ewropej, jew kellha minn pajjiżi Ewropej. Antikament kienu Taljani li kienu jiddominaw il-kulleġġ kardinalizzju persentaġġ għoli ħafna, maġġoranza assoluta. Kien hemm il-famuż kulleġġ ġewwa Pjaċenza kienu jsejħulu fabbrika tal-kardinali, għax aħna edna illum ferħanin li għandna kardinal minn pajjiżna. Però sa ftit żmien ilu verament sa ftit żmien ilu qas konna nimmaġinaw li pajjiżna seta' jilħaq dan ir-rwol. Fil-konklavi li eleġġa l-Franġisku ġifieri l-ewwel votazzjoni, mhux Franġisku ġie l-ewwel il-Kardinal ta' Milan dak iż-żmien kellhom kardinal il-Kardinal Skola. Tajb ħafna kif forsi nfemmu nies kif jaħdem konklavi ġifieri li Mario wkoll mistenni jekk ovvjament ma jaqbad 80 sena jkun preżenti fih u jivvota għall Papa. Konklavi fih proċess.
huwa żvilupp. L-ewwel jibdew il-kongregazzjonijiet wara l-mewt tal-Papa, l-ewwel kongregazzjoni tiddeċiedi fej meta ħajamlu l-quddiesa tiegħu fejn ħajtfnuh ikun hemm iż-żmien biex jitolbu għal ruħu l-Papa wkoll, u mbagħad fil-ġurnata tal-konklavi l-ewwel ma jkun hemm il-quddiesa tal-Ispiritu Santu biex il-kardinali jitolbu lill-Ispiritu Santu biex jinebbaħhom il-min il-min għandhom jeleġġu Papa, ġifieri mhux inbilli toqgħod tisparla tajt lobbying, daw kull wieħed minnhom daw iridu jitilgħu proċessjonalment bil-vot magħluq ma jarux il-minat jivvotaw quddiem Kristu tal-Last Judgment u jieħdu ġurament li huma qed jivvotaw il dak li hu jaħsbu li qed jgħidulhom min għandhom jivvotaw, jiġifieri. Tajb ħafna, hemm ukoll din teorija li peress li Mario Grech huwa s-segretarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet huwa rwol importanti, ġifieri. Ħajkun espost ħafna. Ġifieri ma neskludix li jiena il-Kardinal Grech jista' jġib il-voti fil-konklavi. Ġifieri ħafna drabi il-Kardinal il-Prefett tal-Kawżi tal-Qaddisin għax ikollu ħafna relazzjoni mal-arċisqfijiet metropoliti tad-dinja kollha fuq lobbying u każijiet ta' qaddisin ta' proċessi daw li jkunu qed isiru beati u qaddisin qed tifhem. Pereżempju xi ħadd li jmur lura għandu handicap huwa s-Segretarju tal-Istat għax is-Segretarju tal-Istat fil-Gvernar tal-Knisja huwa l-ekwivalenza ta' Prim Ministru. Ikollu ħafna affarijiet li id-deċiżjonijiet tiegħu mhux dejjem jinżlu mhux dejjem jintoġbu. Mbagħad hemm l-għajdut li min jidħol Papa joħroġ kardinal ukoll. Jiġifieri bil-pretenzjoni. U xtaqt ukoll infihem lit-telespattaturi wkoll di ta' 80 sena ma jivvutawx li kienet fis-27 jew 27 jew 30 ta' Novembru tal-1970 meta il-Papa Pawlu VI kien ħareġ dik l-Apostolic Exhortation in Gravescente Metatem li kien ibbenja ma ħallix iktar il-kardinali għal 80 milli jitlu fil-konklavi, ġifieri dak iż-żmien ma derx ħelu l-Papa, ġifieri kien hemm kardinali li ħarġu fit-toroq jikkritikaw. Tajb ħafna. Frank ukoll ħanejt nerġa' ndur il-mistoqsija lilek, ftit tal-minuti ukoll spjegajna li dawn it-tnejn żewġ kardinali ma setewx ikunu preżenti għal dina il-konċistorju. Forsi x'inhu l-proċess issa għal dawn it-tnejn? Jiena hekk m'iniex sejjer żball, il-proċess irid jagħti rwol ħafna lill-Kardinal Dekan, lill-Kardinal Giovanni Battista Re, bħalma kien għamel il-Kardinal Sodano meta kien Kardinal Dekan, kien tela Bergamo sabiex iwassal il-berettin u d-zukketto u ċurkett u diakonija it-titlu kardinalizju lill-Kardinal Capovilla. Ġifieri jiena naħseb segretarju ta' Ġwanni 23. Ġwanni 23. U kien ukoll hekk min sejjer żball prelat tal-Ureto dak. Iva. Kien isqof ta' x'imkien fil-Marke. Mbagħad l-ewwel bida segretarju ta' Ġwanni 23, kompla ma' Pawlu VI ftit, u mbagħad mar prelat Loreto jew ma' Pawlu VI l-ewwel segretarju tiegħu kien Makki, Pasquale Makki. Iva. Kien ġabhom minn Milan. Iva. Però kienu koll isqof ta' jew San Sepolcro x'imkien fil-Marke. Ġifieri dan sar kardinal kellu xi 99 sena, ġifieri. Mitta mija, jew mitta mija. Ma kienx attenta għall-konċistorju, però l-Papa xorta bagħat id-delegat tiegħu nistgħu ngħidu. U Prospero Grech sar kardinal ta' 86 sena. Però fl-aħħar konċistorju anka minħabba li kien rispettat ħafna mill-kardinali kollha, jiena naħseb anke minħabba l-ħbiberija li kellu mal-Kardinal Tarcisio Bertone li dak iż-żmien kien segretarju tal-Istat u kien Kamerlengo wkoll. Kien intażel biex jagħti l-aħħar omelija fil-konklavi qabel l-ewwel votazzjoni li eleġġiet il-Franġisku. Ġifier kemm ma kellux vot, però żgur li id-diskors tiegħu kellu pis. Id-diskors issibuh huwa pubbliku. Iva. Sabiħ ħafna.
Nixtieq insemmi wkoll li fil-jiem li ġejjin Mario Grech se jkun qed jiġi bħala kardinal fil-Gżira Maltija, fil-Gżira Awċija fejn se jkun qed jiltaqa' mal-awtoritajiet tal-Knisja, l-awtoritajiet tal-Gvern tal-Istat, il-President, il-Prim Ministru ta' Malta kif ukoll li għaddes ċelebrazzjoni solenni kemm fil-Katedral ta' Għawdex kif ukoll fil-Konkatedral ta' Malta fejn hemmhekk ukoll ikun jista' jiltaqa' ma' nies. Indu lejkom Filip, Patri Anton kif ukoll Frank, forsi l-aħħar kommenti konklusivi xi fisser dal-konċistorju dina il-kreazzjoni ta' Mario Grech għal Malta. Jiena nista' ngħid kelma żgħira, okkażjoni li segwejniha fuq it-televiżjoni, il-ferħ li jiddeskrivi wkoll Mario Grech fil-messaġġ li ħareġ il-Kardinal Mario Grech li l-aħbar tal-għażla tiegħu il-ħatra tiegħu bħala kardinal imliet bil-ferħ lil ħafna Maltin u Għawċin illi fiha nifisha turi kemm għadha rilevanti l-Knisja f'pajjiżna, fis-soċjetà Maltija. U t-tieni ħaġa imroll trejn illum li okkażjoni bħal tal-lejla kien moment fejn deret l-għaqda tagħna l-koll, gburin pajjiżna, gburin b'Għawdex u b'Malta tagħna, gburin dawk li jirrappreżentawna u dawk li jmexxuna u allura l-imħabba tagħna għandha doktor u tisseddaq li nħobbu lil pajjiżna f'Malta, f'Għawdex u barra pajjiżna wkoll. Patri Anton? Kiena naħseb li dan il-konċistorju apparti li għalina kien partikolari għaliex rajna wieħed minna isir kardinal, però huwa partikolari wkoll għaliex sar f'din is-sitwazzjoni tal-pandemija, sitwazzjoni xejn sabiħa, però anke għaliex id-diskors tal-Kardinal Mario Grech huwa kif edna diġà diskors li fih ħafna xtomot u li se jieħu l-Knisja il-barra kif hija xewqa tal-Papa Franġisku. Dana kien għalija konċistorju partikolari, kien ristret ħafna. Is-soltu viżwalment ikun hemm sens ta' festa ħafna Ruma, naħseb jiena llum il-ġurnata hija ftit ristretta. Soltu kull kardinal elett li jidħol għall-konċistorju ikollu pellegrini għadġi mill-pajis li jkun ġej, ġili ġifri per eżempju mijiet ta' nies ikunu libsin flokkijiet ta' dioċesi minn fejn jkunu ġejjin il-kardinali. Dis-sena kien differenti, però xorta waħda naħseb jiena esperjenzajt sens ta' ferħ u orgolju fuq il-pajis kollu. Ekku, wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm, nirringrazzja lilek Filip, Patri Anton kif ukoll Frank. Min kappellan f'Għawdex f'Kerċem Għawdex issa għandna Kardinal Mario Grech ta' 63 sena fil-Vatikan. Nixtieq ukoll nirringrazzja lir-Kap tal-Kamra tal-Ħbiriet Edward Montebello għall-produzzjoni Aman Portelli kif ukoll għall-editjar u l-muntaġġ Kulin Demikoli. Nixtieq ukoll nirringrazzja lilkom is-semmija tal-attenzjoni tagħkom ngħaddu issa għal mumenti sbieħ ta' dan il-konċistorju. Malta Għawdex insemmilkom merħba għal programm ieħor minn din il-15 il-edizzjoni tal-programm Aranissa.
Aranissa, 15-il sena ta' sorpriżi, 15-il sena ta' emozzjonijiet, 15-il sena flimkien. Aranissa, trid tara biex temmen. L-argument għada. Kull nar ta' tnejn, il-programm flimkien ma' Nancy. Riċetti għal saħħa aħjar jew nkella riċetti Maltin. Nistidinkom tinaqdu miegħi fil-5:30 kull nar ta' tnejn. Dejjem fuq One nintaw. Nisperaw li maddux ma tkun aħjar. Nħobba. dik l-mħabba li tfejqek li tnaħħilek it-toqba fis-sidri. Uħina la forma għal-bit inti lebbejt wejja u fer min ġoġ pari rajtek tħares lejja fik nil-maħi z-zozija mitlu famatul il-medda ta' żmien li mitfuna f'ħajja l-lum minsija Fik ma nistax nimxi l-qudiem din il-kaġġa mingħajr kantunieri memorji mitlufa Ma tantx dom tibkini meta mitt, meta jgħatlek minn Ġorġ Park. Il-destino che ci porta lontano Konċerta minn dak li qed Fik ma nistax nimxi l-qudiem din il-kaġġa mingħajr kantunieri memorji mitlufa Ma tafx inni l-akbar biża tiegħi. Ma nistax. M'għadniex nistenħu. Niftakar ngħid il-missieri ħanitlaq mix-xogħol u ħanintefa' full time, ġifieri jiena bdejt il-business tiegħi from zero. Qomt fil-għoddu bdejt nara mċajper. Wara 3 snin testijiet, ir-riżulta li l-kornja tiegħi kienet spiċċat. Issa jiena colorblind, ġifieri immaġina jiena rid naħdem bil-kuluri u meta jiena colorblind. Imma llum il-ġurnata hawn software apposta. Naħseb l-iktar biċċa xogħol li ħadd pjaċir nagħmel hija it-tunnel entrance tal-airport.
Dan il-programm huwa miġġub lilkom grazzi għal MCE Limited, Pulicin Developers, Camel Brand, Tashmoon Caterers, Bella Vista Auto Detailing, Natura Biss, Antoine's Butcher, Mecca, Prodotti Veroni, Prodotti